Karbi tangte Karbi thoi Anglong le du seta isivet a Karbi polam ke jumesen seta Karbi Anglong la pen Dima Hasao pen angtan kedo Karbi atumta ok vi isivet a Karbi lo bonta piniarni anta ST Hills long tip kalilang Lasong si Central Level Job Education hei hui seta ST Reservation pen long dunde Assam lo amata ST Reservation pen kilik mate election ki thordunji right away Kaching thora varsai Sorkar pen kitangte anparta Kamrup Morigaon along ri hei hui along ki ongdong atum Karbi alam Karbi ajutang virangrang son sidu Lanchot kalilang bangakhe anglum dudun ko kajok ahut pen ahut kapre ka kisung dopik lake lam kimi kalilo Lasi Karbi Anglong la pen Dima Hasao pen angtan ki dua Karbi atuma kisung ki boy ki Charlie jutang lamir hei hui anparta arni dingklui pen akimang ST Hills Sorkar pen ki pachilong jiaphan ing tangkring pen kachisong jim aphan pura thang ni phai ingkoi rapho arni nagaong alongri Sugandhi Conference Hall along Golaghat Biswanath Morigaon Hojai Lakhimpur Kamrup Nagaon lapen kachar alongri mate district near cap alongri along kedo thek-remuchot ariso-ejang atum chingrumsi All Assam Karbi Youth and Students Union pu hamphang asong mahang pathek pondo Bangso asong aparman district near cap pen chedon sarsi Chandra Singh Rongpi Biswanath Asor aphan Meipu arpu lapen Ananta Milik Nagaon Asor aphan arpu pek pondo Lasong si Chief Advisor arpu Dr. Sarsing Iti Bidisar arpu Dipen Ronghang Ramsing Iti Bali Rongphar Bonoterang atuma phansi arpu pek pondo Bangso song long bang phokebrai siaphan arpu pek ponsi ingtangkring pen All Assam Karbi Youth and Students Union mahang pathek pondo arpu ki deng atuma men lake napuhenlo mai phuaphan Chandra Singh Rongpi dunmai phuaphan Serbin Bepi Dharmeswar Teron Kongchun Bang Phan Ananta Milik Rapchun Bang Sarsing Terang Biren Singh Iti Sai Hem Chunbang Romalin Rongpharpi Rap Sai Hem Chunbang Bidya Teron Pendanglok Kyongdung atuma phan kapre arpu pek pondo Karbi Anglong apan Dima Hasao angtan kedo akar biatum arjitin klui pen akar I lapen akachisong lotang telake ST status lapen ke Karbi Welfare Autonomous Council kapaplay henlo lapen kapre ka kisung topik lang ilitum Karbi tangte Karbi Thoi Anglong la dosita isibera Karbi pukai ke tai litum enghuang chun along sido mate edian chun long sido tebon sitami pini arni anta Karbi Anglong apan Dima Hasao angtan kedo akar biatum lahai hui akisung along pen chok jela Lasi pinpur me ningkan suri hini ra engkoi ra isia ningkan Karbi monsam lam don ka chitok along close number 3.5 la pen 3.6 along ketok pondek lo nada ketok pon la ke ST status ki piponji la pen close number 3.6 along ki pinpur pon la ke Karbi Welfare Autonomous Council ke seng ponji po Lasi pini arni ningkan pho pleng etlo te bon sita me pini arni anta government atum mate sarkar atum nang pipo pu nang kecha ka patai mate ningkan pho pleng etlo ta pini arni anta pleng pelang Lasi Assam government aphan kachun indikang lapen ka pachini kang tu ngalam tela pekeno kedam tang pai election hot MLA pai election hot MP election lapen gaon panchayat election hot posita me la nilitum thoilong kedokar biatuma phan Karbi Welfare Autonomous Council nang pipo pura nilitum non kachari bomba sarkar phansi vote jok et penalang litum phan nilitum pahai ponno Lasi non at dihua bangke jonsi election aphrang Karbi Welfare Autonomous Council apen close number 3.5 jonsi implementation se klotang tenili tuma bangke non ke dobong asokar aphanke vote pithek thelo Lasong si All Assam Karbi Youth and Students Union atum prapjin pen Karbi Peace Accord 2021 along clause number 3.5 lapen 3.6 MLA kilik aprang ki pachun jephan sarkar phan ki hang paduponlo Jongsi MLA kilik aprang pachun chip rotang te sodak pen kachisong paduji la pen vote boycott ji puta pherangki athengno lamthi chipaklang pon Karbi Anglong aru Dima Hasaor bahir jikini bokobak kora amar ji 8টাকৈ জিলা আছে সেই সকল প্ৰতিনিধি আজি আমি একত্ৰিতভাৱে আজি নতুন সংগঠন আজি আমি অল আসাম কাৰ্বি ইউথ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন নামেৰে নামকৰণ কৰি জন্ম দিছো আৰু এই নৱগঠিত যি সংগঠন সেই সংগঠনৰ জৰিয়তে কাৰ্বিসকলৰ 8টাকৈ ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা কাৰ্বিসকলৰ বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক সামাজিক যিবোৰ সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ বিষয়ে মান মাতিবলৈ সেই বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰিবলৈ চৰকাৰৰ আগত আমি বিষয়সমূহ নিবলৈ আমি সংগঠনটো আসলে আজি জন্ম দিছো আৰু আপোনালোকে জানে যে আমাৰ যে
কাৰ্বি শান্তি চুক্তি 2021 ত্ৰিপাক্ষিক যি চুক্তি হৈছিলে সেই চুক্তি আজিলৈকে চৰকাৰে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰা নাই আৰু যি ইলেকশ্যনৰ আগে আগে যিখিনি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ যি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ আছে কিন্তু কাৰ্যকৰী হোৱা নাই আৰু আমি চৰকাৰক এইটো কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছো যে তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ আগে আগে আমাক কামখিনি সম্পূৰ্ণ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰাৰ কথা আছিলে কিন্তু আজিলৈকে হোৱা নাই আমি তেওঁলোকক দাবী জনাইছো যে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ আগতে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু প্ৰতিটো কথাতে আমি চৰকাৰক সহযোগিতা কৰি আহিছো প্ৰতিটো MP ইলেকশ্যন তাৰপিছত MLA ইলেকশ্যনত তেওঁলোকক সহযোগিতা কৰি আহিছিলো কিন্তু এবাৰ আমি কোনো কাৰণতে আমাৰ ভোট বেংক এই ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ হ'বলৈ নিদিওঁ News report, Karbi Anglong Live.